tukwenda support president witu na giko kiu arekire kuona ni wega kugia na ugaruruku thiini wa senate ona kwa kungi guothe angienda gucenjania na cenjanie tondu ni wathurirwo ni wina mandate ya andu a Kenya utari na mandate ya andu a Nyandarua mundu ni angithumbura no gwikia njikagia nja ona ke riu ende ni kinyite arute wira na aria mekwata kuruta wira nake tondu kweheria atongoria the majority leader and the majority chief whip na nä njå kä rä a gä tå mä te ameheria nä tondå wa kwaga gå support agenda yake ä rä a erä ire wa njikå thä inä wa kä ama-inä kä a Jubilee kä rä a kä rathana thä inä wa mbunge na å guo nä guo setup ya constitution itå ihana atä the manifesto ya kä ama nä yo ä batiä gå korwo ä gä supportwo andå manathiä makehera angä magoka makaruta wä ra maremwo magathiä koguo nä wega kå ria onacio mararutirwo manyitane na president so angĩkorwo mũndũ ndararuta wĩra kũringana na ũrĩa executive irauga na nĩ ahetwo wĩra abatie ona mbere ona abutĩtwo wĩra we mwene andĩke marũa ma resignation. That is the best practice of democracy.